Ibhodi yeparoli yelitiko letekuhlunyeleliswa kwesimilo yalile kuniketa Oscar Pistorius iparoli ithi akahlali isikhathi lesanele ejele lesivumela ukuthi angatfola iparoli. Sekuphele iminyaka lelishumi Pistorius abulala singani sakhe River Steenkamp ngeminyaka wa 2013. Umndeni weSteenkamp usamukele lesinqumo separoli kanzi unina wakhe June Steenkamp uthi vele Oscar kabonakali njengemuntu lotsolako ngalesehlakalo. Iqembu le-DA lithi lethemba ukuthi nanobe ngibani lotawukhethwa kule nkomfa yayo angahle abe ngumengameli wakuleli uma nje lenhlangano ingakhona kukhipha uhulumende we-ANC. Lenhlangano beyikhuluma nebetindzaba eMidrand linzeleke titfunya letingetulu kwetinkulungwane letimbili kule nkomfa leyothatha emalanga lamabili kanzi SABC itakusakatela kusuka nekuhlala kwale nkomfa ku-app yayo lethi SABC Plus kusukela ngensimbi yesiphohlongo ekuseni kudzimade kube insimbi yesihlanu Nzambama kulembela sonvo. Lembela sonvo kunenkomfa ye-Democratic Alliance. Lenhlangano ichazele nkomfa yayo njalo lehlukile njengoba isalungisela ukhetho lwavelonke lwalomnyaka lotako. Lenhlangano ifuna kwenda kahle ukhethweni lwavelonke. So that's why I say this Congress is important, because the leader that is elected very likely to be the presidential candidate, and with the ruling party set to plummet by such a large percentage, there's a lot that can happen. Titfunywa tingakhona kuvota online tivotele lotimfunako. Lokacele sikhundla sekuhola lenhlangano Dr. Mpho latse ukhulume kabani kulenye amavideo ngekuthembeka netimfihlo taloluhlelo lwalokuvota. So we use OpenVote, and we have been using OpenVote for the last 3 or 4 years. We've used it in previous federal congresses. We've used it as recently as in the Eastern Cape at a provincial congress. It's been used in other congresses, and indeed it's been used in various caucuses around the country to conduct elections, including the city of Johannesburg. So we believe it's a proven system within the DA. It's been used for a number of years, as I said. In all those years, we have never once had a query or dispute about the integrity of the system and the secrecy of the ballot. Lenhlangano ithi yophinze isebenzisele nkomfa yakutsingisa kabandi ngeludzaba lwekubusa ngokuhlanganyela ukuthi inhlangano tepolitiki. Kamuva nje lenhlangano lahlakulwe bomasipala abakhulu ababili lokumasipala waseJozi nasekuruleni. Titfunya tiyophinze tikhulumisane kabandi ngetinqumo letawutsatfwa ngetichibelo kumtsetfosisekelo waleli cembo. Umvikeli wemphakathi lomisiwe emsebentini Advocate Busisiwe Mkhwebane uthi akalungi ukukhishwa kwemiyalo legunyata ukuthi tisebenta uhulumende tikhokhele tindleko tenkantolo ngemali yato. Mkhwebane ugunyatwe ukuthi atikhokhele letindleko tenkantolo taleminye imbiko yakhe lebekele eceleni tinkantolo kanzi uthe amajaji nawo futhi aphathwe ngendlela lefanako nangabe tinkantolo letiphakeme tichitsa tinqumo tawo. Mkhwebane bekatfula bufakazi ekomtini yeParliament lephenya ngekulungela kwakhe kuba kulesikhundla. Judges perpetuating the very same divisive ways. When it's a white person or when it's another race, then we are treated differently. Maybe if that can be turned around by another administration and we also subject judges to the same process, I don't know whether they would like it, that it's done to them, because it's not right. I mean, or any member of the police, the nurse, and everyone who does their work as a public servant, and then when you do any mistake or something, then always you must pay from your pocket. Emalungu eParliament yelive leLesotho anenkulumo mpikiswano ngemhlaba welive leLesotho lekukholela ukuthi wavalelwa ngumncele lowakhiwa ngesikhathi kubusa abantu labamhlophe ngema-1900. Lamalunga avete ukuthi afuna kubuyisela umhlaba wabogogo omkhulu. Kubuka-ke leti naletinye letitsinze emave ase-Afrika samukela umhlati wetindzaba tepolitiki njengalo atibheki mngomezulu. Dlakadla sikubingelele sikwamukele etindzabeni tesiSwati.
Asibingelele dadewethu, sibingelele ithemba lakho bese sibingelele nababukeli bakho. Ingabe ke singabona yini live lelisuthu naleseswatini atfola umhlaba wawo? Ngiyibona yenzeka leyo nto sisi. Sizokhumbula ukuthi le ndaba yokulwa kubangwa imingcele akuyona into entsha. Sike sakubona kwenzeka lokho ezweni laseNigeria kanye nezwe laseCameroon lapho khona babebanga umngcele waseBakassi territory. Abanye abantu baseCameroon bengena ngaseNigeria, abanye baseNigeria bengaphansi kweCameroon. Kodwa ke futhi sizokhumbula ukuthi kwaba nezivumelano okwesenziwa eCairo, Egypt. Lapho khona kwavunyelwana ngokuthi uma kukuthi khona udaba lwemingcele, le mingcele emdala eyenziwe ngabelungu ayisale isiyekwa ikanje, ngoba uma kuzobuyelwa emuva ukuthi kulungiswa leyo mingcele leyo kuzogcina abantu sebexabana, bagcina abantu sebebulalana. So uma ubheka leso sizathu leso angicabanga ukuthi khona into ilisuthu engayenza, ngoba sokhumbula ukuthi kuyiqiniso vele ukuthi ngonyaka ka1818 inkosi uMshweshwe yahlanganisa amaqeqebana amancane abantu baseLesotho yabaqoqa ndawonye yabe siba inkosi yabo. Kodwa ke phakathi kwamaNgisi namabhunu kuningi okwenzeka kubangwa lemingcele kwaze kwagcina ukuthi kube nezivumelwano ezenziwayo bayivuma nabo lemingcele. Ngo1910 banqaba ukuthi babe ingxenye yeSouth Africa. Kwathi ngo1966 bayimela bazoba izwe elizimele. Uma kukuthi ke kwakhona izinto abakhalaza ngazo, kungani bengakhalazanga ngazo ngaleso sikhathi? Nasibuka taseZimbabwe ke kunembiko lokhishwe ngulenye yetinhlangano tekusakata loveta bugebengu bekushishumbisa kweligolide even laseZimbabwe naletinye ke timbiwe. Ngabe lokhu kungahle kube nemthelela longanane ecenjini elibisako iZANU-PF ikakhulukati nje njengoba kiwa ekhethweni? No, umthela ngeke uze ube muhle dadewethu. Sokhumbula ukuthi udaba oluthinta imali luthinta ilona inhliziyo yezwe. Ngoba noma ngabe uthi ufuna ukulungisa ezempilo, ufuna ukulungisa kwakhiwa kwemisebenzi na yonke into kuncike ekutheni imali ikhona yini. Uma ke kuzoba nensolo zokuthi khona abantu abakuhulumeni abathintekayo kwinkohlakalo efaka phakathi ukushushumbiswa kwegolide okufanele ifukule umnotho waseZimbabwe, lokho kuyosho ukuthi isithunzi seqembu siyalimala nongagcina ke kuba nomthelela ongemuhle. Kodwa ke siyazi ukuthi noma ngabe umthelela ungemuhle angiboni ukuthi lokho kungayisusa iZANU-PF esikhundleni, ngoba uzokhumbula la ngesikhathi sikaMengameli ongasekho ubaba Robert Mugabe kwafike oChangarayi eBMDC benze kahle okhethweni. Kodwa bese bakhona ke imkhonyovu eyenziwayo iZimbabwe Electoral Commission bisolwa mihla le ngokuthi kuphumelela omunye umuntu bese bona bememezela ukuthi kuphumelela umuntu obengaphumelelanga ukhetho. So ke nakuba kuzoba nomthelela, kodwa ngicabanga ukuthi ungaze ube sezingeni lokuthi iZANU-PF singazisuke ekuphatheni izwe laseZimbabwe. Sesiphetha ke kusasa kuhlala inkomfa yekhetha buholi wenhlangano EDA. Ingabe yini lesingayilinzela kule nkomfa? Ayikho into entsha dadewethu esingayilindela lapha, ngoba sokhumbula ukuthi ngo2018 ngesikhathi iqembu liya kwingqungquthela yalo baphakamisa isinqumo sokuthi ubulili angeke busebenze, lokuthiwa igender ngesingisi. Base bephakamisa nokuthi ubuhlanga yilona irace angeke futhi nayisebenze, okwakuyizindlela zokuthi abantu abamnyama bagaqela ikhundla uma begcina bengaphumelelanga kungashiwo ukuthi abaphumelelanga ngoba bemnyama, ukuthi hayi ingoba amakhono abo awabonakalanga kahle. So ke angicabanga ukuthi khona umehluko ozoba khona, ngoba uma ubheka kunezikhundla lapho khona kuncintisana khona umuntu omnyama nomhlobo. Angibeke nje uStienezen ukuthi uncintisana noDokotela uMphophalathe, vele kuyacaca ukuthi kuzokwenzakalani lapho. Ulona uma uzobheka futhi ukuthi ulona uHelenzile cishe sekuvele secacile vele ukuthi ulele isikhundla siphethe usazoqhubeka futhi abenaso nezinye ke futhi izikhundla kulezi zo6 elona esibone iziphakanyiswa ukuthi bazozivotela kule mpela sona. So ke lilonke sesi angiboni ukuthi khona ushintsho esingalindele. Bathengi batawufaka kakhudlwana sandla ekhikhini kusukela kusasa njengoba iEskom yenyusa inzengo yagesi nga18% ngemva kokuthi iNERSA ivumele ukuthi ingakwenda lokho. Le nkampani yaqala yafaka sicelo sekukhuphula gesi ngamaphesenti lang32 ithi kungenca yetindleko tapetroli na dizili. Bahlati betemnotfo besabela ukuthi lokwenyusa kwakamuva kwentalo yemali mboleko kutawenda ehle kakhulu emandla. Njengoba sikhuluma nje emandla emali awekho ezingeni lelibukwe silulu semabhange lokungu3 kuya ku6% njengoba nje lime ku7%.
Libhange libuke ukuthi emandla entengo yagesi angagucuki ahlale ku 12.9% lonyaka kube ngu 14.5% lomnyaka lotako bese kuba ngu 10.9% nga 2025. Silulo semabhange sithi intengo yagesi naletinye tintsengo letilawulwa nguhulumende tichubeka nokwengeta umthwalo kubathengi lesevele betfwele kamadima. Lokhu kwenta abe mancane ematfuba ekuthi ingehla intalo yemalimboleko. The best approach, of course, is not to increase electricity prices necessarily, but to create a more competitive environment, including the generation and distribution of electricity, and that will eventually lead to lower electricity prices for the consumer in South Africa, lower inflation, and of course, in the end, lower interest rates as well. Lokubhlungu ke ngebathengi kwangathi kulindzeleke ukuthi iphindze yenyuka intengo yagesi kulomnyaka lotako. Umlawuli wetemandla unikete imvume iEskom ukuthi yenyuse intengo yagesi nga 12.74% kulomnyaka lotako. Kepha ke lokubi ngalokwenyusa kwentengo yagesi ukuthi akusiti kulokucishwa kwagesi ngenhloso yokumonga lokunemthelela lomubi kumnotfo wakuleli. iEskom isebentela kwenyusa lizinga lokuba khona kwagesi ukuthi kube ngetulu kwa 70% kulokunye ibe ilungisa tindzaba tayo tetimali. Kwanyalo lenkampani isetfule tinhlelo letisemkhatsini kwesigaba sekucala nesesithathu tekucishwa kwagesi ngenhloso yokumonga kwetama kukhalima lesimo. Intalo yemalimboleko yenyuke nga 50 basis points na Eskom wenyusa gesi kusasa sikubuteleke mbukeli ukuthi kusho ukuthini lokhu ekhikhini lakho. Impilo ithanda banzima kakhulu kakhulukazi thina singathathi intweni. Mathuba umsebenzi awekho. Eskom unyusa intengo kagesi wona futhi logesi uhamba njalo kanti konakele eSouth Africa. Umuntu evele impilo eyidonsa kanzima sicwile sifike kangaka egweledini. Sekuzoba nzima kakhulu soqhubeka kodwa ke siyibamba noma sesiphila ngenkosi sikelela. Kunzima kakhulu njengoba ibhange ngodla lokulenyusa njalo intengo yemalimboleko hayi kuyaphetha kakhulu ukudla kubiza ngalendlela ongayazi. Umuntu sosizwa ukudlela imfeni. Na sekusinda nongathweleke manje msakazi ngitshele nje ukuthi manginyuka konke into esiyithinde ibhange ngodla liyanyuka ngapha ngo50 base point ugesi ngapha uyenyuka impilo yase South Africa inzima kakhulu umsebenzi ayikho iEskom iqeda umsebenzi load shedding yamosha siyateleka ngapha sizama ukuthi sihlanganise impilo so nje ugovernment wase South Africa ngicabanga ukuthi ifanele enze kangcono. Lona ke ngumbono mbukeli SABC ngeke yethweswa ukuthi kanzi-ke nasibuka timakethe tetimali lirandi lenyukile naliqathanisa netimali takulamanye amave. Lirandi libita 17 rand 72 cents naliqathaniswa nelidola lasemelika. Pondo waseBrithani libita 21 rand 92 cents, li-euro libita 19 rand 27 cents, lipula libe 137 cents. Kanzi-ke ingomba yetabaletonge JSE yehlile. Igolide ibita $1,978 li-ounce, platinum ibita $986 li-ounce, oil longakahlutwa ubita $79.58 umphongolo. Kanzi-ke nasibuka temidlalo, imidlalo ye-DStv Premiership seyangasemaphethelweni, kepha-ke lamuhla sikhulumisana nemengameli we-TS Galaxy Team Sukazi sibuke emalungiselela leli cembu laseMpumalanga njengoba ichubeka imidlalo ye-DStv Premiership lembela sonto. Sukazi sikubingelele sikwamukele Tindzaba tesiSwati. Ngiyabingelela sisi, ngibingelela-ke nababukele emakhaya ngithi nene benkosi lishonile. Lishonile njengoba ke sesibekile ukuthi iyangasemaphethelweni lemidlalo, ingabe ke licembu lakho njengoba lihleli khona ulibona ngathi lihleli kahle yini? Yeah, well, kokucala lengitakusho nje ukuthi licembu lethu sonke baninabantu ovela eMpumalanga. This is the only club lesinayo la ku DStv Premiership. Lokho ngihlala ngigcizelela ngani ngoba kubalekile phela ukuthi sisakhe sifunza sakithi. So iTS Galaxy sinika le opportunity ukuthi nasi iMpumalanga sithivete. So kule season lesikiyo tinvo ngasho ngisi improve kakhulu. You know, it could have been better. Kodwa ke now siyabuka sihleli ku number 7 as TS Galaxy
It is in a positive goal aggregate, you know, +7. So I can't ask for more, to be honest. Involvement nje kusisicezelele kahle, push as high as we can. Sibone ukuthi siyophelela lapho singafika ngisho na number 2 nangabe singachubeka ngalendlela esichubeka ngayo nyalo. Njengoba ke kungiso lesikhathi lesi ngabe singalinzela ukuthi nibe nabadlali labasha labafikako noba bathenga lento bathengisa kwentekani indzaba yabadlali. Yeah, look, it's in the nature of football business. Season mayiphela noma mayicala kube khona abadlali abahambayo kube khona abadlali abajoyina iqembu definitely and lo msebenzi wenda kahle usukude vele wenda ngaso lesikhathi ma transfer moves akaqala isizini naseyiphelile ngoJune noma ngoJuly aqala nje ngaso lesikhathi sometimes earlier so kithi TS Galaxy in the interest yebalandzeli weqembu ngitokubeka nyalo ngesihloko ukuthi lokho labakuvile ngedefender yethu given umsimango ukuthi utawuhamba so I'm breaking it here so that inga treatwa as if rumor so TS Galaxy ivumelene ne Kaizer Chiefs ukuthi imsimanga abajoin isizini lelandelayo nathi ke kwelethu side ema replacement sesiwatfolile kulama key positions kanzi ke nakulama positions esicanga kumele sicinise even more you know kufana la kubagadli sitawucinisa nalapho so the team le njoba ibukeka inhle ihlobe ngalendlela ehlobe ngayo nyalo next season what I want ngicanga siyoba even much more stronger we will be in a very good position to challenge for a top 2 or 3 position. Uyayibeka kahle ukuthi yinhle kumnyalo kepha ke into ngifuna ukubuta yona ukuthi njengawo wonke emaqembu kuba netingcinamba ngitiptini ingcinamba lenihambe nahlangana na Dr. Mati ngesikhathi sanyalo futhi nidinco benjani. Look mhlambe lokunyendi and what you are alluding to into lebetkhulunywa ngeclub njani kulamavilo aphelile bekuthi iclub ayibhadala badlali ini emva kwalo iclub ivuka ishaya abantu 4-0 you know ishaya lo ke Richards Bay 4-0 Arrows 4-0 so the long and the short answer to that mina ngithi Tinja tikhongotha imoto lehambayo lemile adikhongotha machubeke kuchubekele embili yini lenifisa kuyibona yendeka kuleli cembu. Sifuna ukubona leqembu liphakamisa abantu besifundza sakithi you know it's all about what we can do as Mpumalanga people you know we're very proud ngel talent lesinalo in general so what we do as TS Galaxy represents the capability of the bigger province you know so lokubaleka kakhulu sikubeka embili ngaso sonke isikhathi vele ukuthi lendvo lesendayo I represent ama interest kanzi ne capability abantu bakithi so into esifuna kuyibona nje ukuthi leqembu liqhubeke libe strong kanzi ke lokho ngeke sikwende nje sikwenda phela ngesupport you know as Mpumalanga ngisho ukuthi be it government stakeholders be it the greater population of the province ngilena team lesinayo ka DStv Premiership mele siphume ngetingane si support lesonto siyadlala sidlala neMaritzburg masifike nje lapha eMbombela Stadium sipaint ibe bovu kuthi phela neopponent ive kodwa ke vele in football impumelelo yelicembu nemandla welicembu akule support le itholayo ebantwini bayo. Asibonge kakhulu isikhathi sakho ngiyafisa ukuthi sichubeke nalenkulumo yethu imnanzi kepha ke ngenxa yesikhathi siyibeka lapha inkulumo yethu. Bonga mina Mike ngiyabonga. Asike sithathe lesikhathi ke sibone letiphu sive ngaletiphume embili ligwalagwaleni ngasiphomotha. Loyo bekangumsibathi lomkhulu kuleli Oscar Pistorius wengatshele shwele kulandzela kungaphumeleli kwesicelo sakhe sashwele. Simo Solomon Shubile lapha eDelmas kulesifundza seMpumalanga lapho khona takhamuti lethukuthele dishiseti imoto letisihlanu tenkapani yemayini. Sibeka lapha ke talamuhla ngakhohla ke kusisi khona mbukeli ku DTT lapho utotitfola khona ke Tindzaba setenabile nawe ke kude ukwadi ukutfola Tindzaba vakashela liposi lesetfude ngakuwe ugcwalise liform bese ke utfola le set top box yakho ubukele ichannel yethu iekaya naleti yetiteshi asiphinze futhi sihlangane ngomsombuluko ku DTT insimbi yesithathu.